Salama bro. Salama bro. Imeze bite? Imeze salama. Cyagendaga? Biragenda. Uri ku kawa ifisi cyangwa ni banda zawe? Ni gukoresha mega zanjye bro. None se mani wangunexe kora ka message nshakura kuri WhatsApp wenda nkanasubizaho bishoboka nyine kankonecta tu. Birashoboka ko nagukonegita n'ubahiriza condition yongeye kukubwira. Condition? Cyane. Zimeze ute? Ya mbere icara hasi. Wicara se? Sinagukonegita unsumba ntago byashoboka bro. Ariko mani nagaranga ukankonecta yari. Condition ya condition. Ariko nari bro. Mbese mani kutafunguye hotspot. Narabi nabikoze bro. Yitwa gute se mani? Password yitwa kuri mega zawe wambwa. Password ni kura mega zawe wambwa? Kura mega zawe wambwa. Kura mega zawe wambwa. Kano rero kimbwa ntago aba ari sawa. Umbu ushaka kugura umugabo ufite izawe. Izo ha 10 utangiye nizi. Andika ha imwe ivuga ha 10 nazo ni ha. Bro nakara ka message nari ndikohereza tu. Umva nakugandika ha imwe. Condition wangugure zawe. Sawa ntare. Izo stat ugiyemo nizi. Umbu ushaka stat gura mega zawe. Umvise? Karaga foto nari kura kuri stat nyama. Umva nakubwiye condition. Imba wanze gura mega zawe. Man, aya mbona warahindutse tu. Imba narahindutse naramaze. Wese ni wahindutse mbere ni waguraga mega. Seserezanya ni ntago ari sawa. Ubukene si karande. Online kabisa. Yo bro wanje imeze bite se man? Sha ndagukumbuye byatari. Umva mani mari n'amafaranga umuguza kuri iyo voice note. Ungugure mega uyamuguririza handi. Mega zanjye ntago voice note yemera. Sawa nare. Ko imyoza cyane sigenda uguriza. Numva mega zawe zivugara. Tangiye kuri profile man kuri mega zanjye. Nakubwiye condition yabo connected ubahirije amabwiriza. Utayubahiriza wabaduze connected ya kugurira mega. Profile man uri kureba nakubwiye ngo condition profile irebe kuri data zawe. Nayikuyeho man. Baba we MTN irazishubije one mega zanjye nubwo zabubona ariko barazishubije man. Se buryo wanagira gutya ari izubuntu man. You have received. Aranyishyuye kabisa. Noneho nagura mega zanjye nashaka ubu nana connecta nawe fi kabisa. Sekeresha. Ewa man, gumana mega zawe. Ubu noneho nani mbone gise ngohereza voice note ko nge bazitwaye bros ari n'izubuntu man bazitwaye wankone gise ko. Bro wankone gise ko. Ntago ndi ukumva man. Babara man. Wibuka kuntu wanyiri yose. Cyama ari gihanganire man. Okay ariko ntari. Ntari ifungura wifite. Password bro. Uti? Password. Password ni waruziko.